بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيها كسانو چه ایمان مروڑیدا لا تقولوا موي راعنا لفظ دراعنا وقولوا بلك وي انظرنا اغرا منتا واسمعوا او اوري وللكافرين ود كافران دپارا عذاب عليم عذاب دڑیر دردناک ما يود الذين نخخويها كسان كفروا چه كفر كريدا من أهل الكتاب إذا أهل كتابنا ولا المشركين أو مشركان أن ينزل داچه نازل کرشی علیکم پتا سبانده من خیر سخیر من ربکم استاسو درب دا طرفنا والله الله پاک سدا یختصو خاص کئی برحمتی پخپل رحمت سرا من یشاؤ چالرا چوغاڑی والله الله پاک سدا ذو الفضل العظیم خاوند فضل دیر لویدا ما ننسخ حغت سے منسوخ کرو منگا من آیت یو آیت او ننسها یا ہیر کو حغستانا نأتی نمغرو بخیر دیر غرا منها دهغینا او مثلها یا دهغی پشان علم تعلم آیات نپوہیگی ان اللہ بشک اللہ پاک على كل شيء قدير پار سبان دیر قدرت والا دا علم تعلم آیات نپوہیگی ان اللہ بشک اللہ پاک لہو داغد پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانون دا والارض او دزمکی وما لكم او نشتا استاسو دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ولین ہچوک دوس ولا نصیر او نسوک مددگار ان تريدون آیاتا سوغاڑی ان تسألو چی سوالو کری رسولکم دخپل پیغمبرنا کما لک سنگا سئل موسیٰ چی سوال کری شویو موسیٰ علیہ السلام من قبلو دین مخی ومن يتبدل الكفر وچاسی بدل کے واخستلو کفر بالایمان پزاید ایمان فقد يقينا ضل گمراشو سواء السبيل لسمي لارنا